Уважаемые жители Нюрбинского района, дорогие земляки, по состоянию на 27 июля этого года в Нюрбинском районе 38 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции и 7 случаев лабораторно неподтвержденных. Из них детей 6. Из 45 случаев зарегистрировано 25 больных, из них детей 5 и 20 носителей вируса. Всего с момента открытия ковидного отделения у нас выписано 17 человек с выздоровлением. Это составляет 68%. 4 переведены в республиканскую клиническую больницу. Оттуда 3 пациента уже выписаны. И 1 пациент в отделении реанимации на аппарате ИВЛ. Сняты на сегодняшний день с медицинского наблюдения 17 вирусоносителей. Если рассказать по населенным пунктам, в городе Нюрба это 37 человек, это 21 больной, 16 вирусоносителей. Из них 34 сняты с учета, 19 больных и 15 вирусоносителей. В селе Антоновка 1 вирусоноситель, который уже снят с учета. В Чапане тоже носитель снят с учета. Нюрбачан 2 больных уже сняты с учета. В Кюндяде 1 вирусоноситель тоже снят с учета. Хатынсысы 1 вирусоноситель, сейчас он под медицинским наблюдением. И в селе Гальжа вот недавно 2 больных, которые сейчас находятся в инфекционном отделении. Для оказания медицинской помощи развернуты инфекционные и провизорные стационары для больных и лиц с подозрением на 12 и, соответственно, на 7 коек, соответственно. На отчетную дату в инфекционном стационаре районной больницы получают сейчас 4 пациента с подтвержденным диагнозом. В провизорном отделении 2 пациента с диагнозом внебольничная пневмония. В рамках организованной противоэпидемической работы отобрано 2102 проб биоматериала, уже получено 2058 отрицательных результатов, 38 положительных, и в работе находятся 3 анализа. Установлено медицинское наблюдение за 19 контактными лицами с выдачей постановления о соблюдении самоизоляции. Всего составлено 38 административных протоколов по нарушению режима самоизоляции. В целях профилактики завоза инфекции организовано медицинское наблюдение за детьми. Всего прибыло 443 детей, из них за прошедшую неделю 54. Снято с наблюдения всего 315. Сейчас находятся под наблюдением 128 детей. В изоляторе находятся 24 вахтовика, это которые работают в Нюрбинском горно-обогатительном комбинате. Это из них 15 вахтовиков и 1 горничная на карантине. На платные анализы ЕФА сдали 120 человек в данное время. По нашим демобилизованным лицам в апреле прибыло 7 человек, в мае 9, в июне 8, в июле 8 демобилизованных. 13 призывников должны прибыть из обсерватора города Якутска. Во многих населенных пунктах деятельность волонтеров временно приостановлена, так как у многих отпуск, а также из-за отсутствия заказов от населения. По 2 волонтера продолжают деятельность в селах Хаты, Чапанда, Кюндядя и селе Малыкай. И также 5 волонтеров работают по городу Нюрба. Количество заявок уменьшилось в разы. По району в день от силы поступает 2-3 заявки. Но волонтеры в любой момент могут возобновить работу, если это будет необходимо. Всего начала момента объявления карантина волонтерам отработано заявок на 2300 заявок. Из 3 обсерваторов мы 1 обсерватор закрыли, это общежитие бюджетного учреждения, это Республиканская детская спортивно-юношеская школа. Күнді бирдей дулақтарым, онтан бөкеннеке үстөт хонукка
уже төт ырыгак билинне, оннаттан бары лабораториянан, клиническая лабораторияна бегегетилдибит анализ стадионнор. Хомойок ихин үксөлері бұт төт кейттен ағам хастақтар. Bir ағам хастақ кейбітін ғарақан тұруқтағы бұл Дегускайга клиническая балыға ұтты бұд, білейін кен аппаратқа ивыл аппаратығар қолбонына. Тон рок патырымна зор специалист рәтелдерінен бұманна бастан бұйыры Дегускай қораттан бұхайыңы беремеға әлбәқ оға кәлбеті тәхивәстелер, ол көдігіттен сеттер, онына олар кәләлер. Онына иккіс бірішенен етелер, бұл тұяттан нүба кейден бұл ғаджыбыт контакта жоңы ғаджыбыттарыттан бұл таққа тұрар. Бастатан тұрантан бейге республика дүнен иккіс тапқалар обыд. Республиканскай оперативна штабы ғарытынан 31 күні әрділі республикаға иккіс тапқа қалан олар обыд. Ол кәнеттен ситуациятан көрінлер үйіз тапқа. Көхіріқтақтар олғынан барантан бейге нүрбаға қайдақара бұл жон сәрге иккесі тап барды көңіліне дейбі күрдік оттан бұл улақанды кәндеке бұл масканы дағаны масашына режимі да тұтыспап болу бұд. Кәндеке беремеға жон әлбәқті тоғуары хиддерге жон сәрге та маската, перчатката да оны социальный бұл дистанцияны тұтыспатта болулар. Бейге иккесі тапқа корат автобуста маршруттарын нехелекке бар маршруттарын мия көңіллән тұра бұд. Олғынан бараттан білеген бұл неделяға бүгін оны бәғаға бейге оперативна штабтарын орды бұд. Нехелек бағылтыр күттілақ. Олонны отта хүбелесті бит. Бұл неделяны кәтән көріқтақ бит. Бұл положительна анализ стадионлар бұд әлбей тұрықтақ болақтарына бейге оттан республика оперативна штабығар тұрасамыд кәкке бұл әрді бейге келдері хәдді қачақтан келдері әқпеттен бұланына бұд. Онатта әтәңе болар бұт әрекет әхәбін, онаттан күнді бейді дұлақтар бұттан бейге дәқтәқ бет. Білген дағаны бұйары нүбба орайыныттан баралік. Тон қомойы өқейін бұл өңілжі күрдің нәхелекке уже 2 ғырақ бар болла. Онан нәхелектерге ұппатты ғыттан келіне барыны оттан төхігі ербітінен тұттыны хатыр бұтығар. Онаттан маска, перчатка, оны социальный дистанцированы бейхеті тұғақтақ бұт. Онаттан білеген оғылар бұт үйерақтарын бүтәдделер. Білеген оттан сераға сағаланына, от сағаланына, олғынан бараттан жон сәрге нүрбаға, Дегускайга, онатын республика тағға барылары әлбәті. Бұл атыржағы ең бастай күніттен бейге күнігер дылы оғылару хайыңы ғынялығынан қабылды баттен распоряжение тағырын тұр бұппыт, онты бұтын дағыны білейін бейге көтір бәппет. Бүгін әме оперативна бұл штабқа үйерек управлениятын тұғын көрді бүт, онын себәстәмет бейге оғылары хайыңы лағыры бұл лағырғы ғытыран ғыня паппеттен бағарды бұт. Оғылары бұл хайыңы ғынялығы тәрiyerді боллақ бұтына бейге онлайн форматына тәрiyek біттен болағын аты бұт. Онын бұл неделіне кәтәхі бет білеген балығына қайдақ боларын. Оннаттан мен ағам састадион бар, дөсі тұхайя тепіннады, қарыстан ұқтаққыт. Оннаттан әдер жоңғамия, жоңғытын ағам хастақтағытын қарыстан. Бұл юбилейнай арас әлбәқ жон тоғыр тәрәхінлерінің оңғылы бат, тұттының, оннаттан бәғатын қарыстанын.